Danas jest 1. travanj, odnosno 1. april. Dobar dan. Ali sve ovo što ovdje piše je vrlo ozbiljno. Nakon ovog probnog razdoblja, uz pomoć nekih učenika, sam konačno shvatila na koji način trebam kreirati učenje njemačkog za svaki od pojedinih razreda i to ću učiniti onako kako su mi učenici objasnili da je najbolje. Plan kao takav je strašan. Dakle, u svaku lekciju ide jedan kratak videoklip u kojem ukratko, ali stvarno ukratko je objašnjeno upravo ono o čemu je riječ u toj lekciji koja dolazi po kurikulu, dakle po planu i programu. Što to znači? To znači da 2. i 3. razred će dobiti sve napisano na njemačkom, a objašnjenja usto na hrvatskom. 4. razredi bi ipak trebali dobiti sva objašnjenja na njemačkom, a tu i tamo, što mi se čini jako komplicirano, će im biti isporučeno na hrvatskom, bez brige. Poglavito objašnjenja nekakve gramatike, dakle, i ništa neće biti predugačko. Kao što vidite, ovdje je plan na koji način ću to postavljati u pojedinačne lumene. Dakle, pazi, tamo gdje ti je oznaka 2. B mora riješiti 2. B. Tamo gdje je oznaka 3. F mora riješiti 3. F. A ovi ostali, ukoliko hoće, neće i tako dalje. Dakle, jedino 2. B neću zbunjivati sa tim opcijama, međutim, 2. B će dobiti nešto drugo, a to je učenje i mogućnost učenja recitiranja nekih poznatih njemačkih pjesama koje nasnimavam za Eli Bašić, dakle filmiće uz koje se zaista može vježbati, čitati tu poeziju, pa možda čak i naučiti je napamet. To ću isto davati i drugima, dakle to je nešto što radim za Eli Bašić, a mislim da se i neki od vas mogu isto u tome okušati, pa možda će oni planovi biti mogući, možda ćemo ipak u jesenu napraviti jednu veliku, lepu predstavu, pa makar na otvorenom, pa makar nasred grada. Treba planirati i sanjariti. Dakle, učenje njemačkog bi trebalo unutar tjedna se predviđati recimo u nekakvo vrijeme 45 do 90 minuta. Dakle, sve pokušavam pojednostaviti, ima toga puno, ali će sve biti de facto kraće. Sve ono što vam osobno pređe takav nekakav zadani limit u učenju, molim vas, priopćite mi, tako da bi onda to mogla prebaciti u sljedeći tjedan, da bi davala nekakva pametnija dopuštenja i tako dalje. Dakle, 2 tjedna, 10 dana, sve je to moguće. Jer ljudi, ja hoću da vam bude zabavno. Ja hoću da nešto naučite. I koliko god razmišljam, onaj ko neće, šta mu ja tu mogu. A svako ko hoće smije u načelu svojim tempom. Tako da ću od sad unaprijed govoriti, sad ću ispraviti to i to, ali naravno davat ću samo ocjene odličan tamo gdje mogu dati, a ove ostale me ne zanimaju. Dakle, ich bitte euch zu Hause zu bleiben, Sport auf der Stelle zu treiben, wenn es geht, bitte lachen und lustige Dinge machen. Dakle, molim vas lijepo da ostanete doma. Na mjestu radite sav šport, ne mrdajte uokolo naokolo. Ako se može, molim vas, smijte se. I molim vas, činite različite zabavne stvari. Baš one o kojima govore novinari. Also, es ist der 1. April, aber das ist doch mein Ernst. Passt auf euch auf. Eure
Frau Andic, Deutschlehrerin.